Mboti batata, mboti ba mama, tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga, kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambu. Kelika mpangi mudamdi matarla examen d'etat mumvula mafunda modi makumode mosi mafunda modi makumode zodi kelika ki yila mangindu kuntwarisi ukiziunga ki Congo Central Dr Guy Bandu Ndungidi musavo ka lenda mukusarsa bizamine ko test ko baka batukiri malorea un examen d'etat musavo nga ka lenda mukugana ma bourse d'études universitaires disongila ma bourse damdi masikulu makuzulu Kusane kirika kizunga Congo Central Thomasono ilenda mukukota muna 305 lauréats didi bakameni mu test di na tfeza vo basonama kima bena 332 candidats muna ngindu yina yi bourse d'études universitaires kirika do test di fotsa la bilumu biodi di yantikiri mu lumingu lu makumori tatu tiye kuna kilendi ki makumori ye ya ngona Oktober mfuma funda mori makumori ye zodi muna kilumu ginteti kirika basari di test kuna Institut Supérieur de Commerce di Matadi etufadza ende yugeni lo vemu kusavo kirika test dio linana mukuyantika bana ba bomoni banzonkana balena mukusala indintwa disi unjoki salu yi gouverneur de province di songela maître Cédric Dionso Diabanza muma ko masala meni kuntwa la bamfumu batalanga mamandongo kolo kugizionga ketu ki Congo Central ye yuzibodi maiteme mana mababakiri bakeni ko bana mukusavo basalamba test mau nde ministre ukiziunga utalanga mama EPST Carole Kiatazabu una kunchukabu bageni banbanzoka basari mo ma test kunchukaba yatkidi mukukolu samau basari ma correction muso batamulu mputu yebesi tukisa bana makuma tatu baba lutiri muksavo balenda musala test diaka mukumbu zodi mukilendi ki makumori yeya ngonda Octobre invu ogotuna kuna salle de banquet di nzo yi gouverneur de province kuna quartier ville haute kuna ciné et palace ye kirka baba sarre examen ki na ba recipiendaire mu français bao kirka kabakondelengi ye ngoku tufotiza ya nde basiba baka matonti mamboti ba makumodi kirka bawu basiba lena mukubaka bourse ye siba zaekana mukilo mukikumi ngona i Novembre infu mafunda modi ye makumodi ye zodi bubu kilumbu azole mazono bitu bandaka na concours bitu pesabana bana vandaka plus ou moins 305 na 305 na Amazon après concours bito sélectionné que 30 na bubia bito pesa ba interview na interview ina bito retenir 20 mais ba yaki na luta maintenant na interview façon tuba ba ke vraiment na niveau ya kitoko et si ba moyen voanda kwandi en tout cas ba union spéciale ba parce que ba ke vraiment très bon mais on va tenir toujours compte il y a classement en ordre utile. Muki zodi ki makumori tanu ngonda Octobre mfuma funda mole makumori ye zodi tfrizafo ki salameni lukutakanu babukula muluputu session extraordinaire mudam di conférence di bamfumu bazinti yetu ya lutunti zizina muna communauté économique des états de l'Afrique centrale munkufi CEEAC kirika mama golfiza masalameni mulu bokolusu le chef de l'état ou République démocratique du Congo una intuarisi ou exercice di kimvuka kina ki sous-régional Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mana makol masala meni kuntwala bamfumu ba zinti ye tuyalu tutuna muna CEAC kikuma kikia muna mnuko toma fyongu na kibeni mambo matela politiki manti ichad kati tuzeivo tuka kilumbu kikinya ki makumuri ngona Octobre kirka Chad ukota mu mvualangana mudamudi kirka manifestation di salama mudamudi bantu ba opposition kuna kirka muna diamudina difuila bantu mumbela makuma etano 50 personnes ye baba luala mumbela nkama tatu diamudina kirka intuarisi u République démocratique du Congo una diaka intuarisi exercice de organisation dina sous-régional Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani lombe di musabo kirka balenda muko siamisa okutoma accompagner nti ye Chad muna transition dia
yani di kena ye diau kerika tufutizaye mumbambula mbundu de organisation sous-régionale Dieudonné muna nsi kumi mosi zina muna de songla République démocratique du Congo, Tchad, République du Congo, Rwanda, Guinée équatoriale, Gabon, République centrafricaine, Sao Tomé et Principe. Tufutiza ne mugilendi ki makomode ya ngon Octobre mfuo tuna kirika kilumuki ya mnamdi journée Ligue nationale de football damdi édition de makomode yenana mu matella derby di makipe ma Kinshasa. Tufutiza nde kirika kubula kunteti kusalameni mu bikipe biodi fese Renaissance yan babule Athletic Club Kuya Sport kongu di mosi ndambu za zodi ndamudina tumuene niveau kirika ekipe Kuya Sport kumeni ana position de tanu muna classement partiel buna jeunesse sportive di Kinshasa Renaissance yani kumeni gana kifulo kikumi ye nsamwadi kuna ni madia kutamona votu landi tumondia ka buri nsaka zinkwesu da Daring Club Motema Pembe ye jeunesse sportive di Kinshasa nkatu makongu ndambu za zodi ikiena kikisirinde kirika munantuka za ya JSK kumene gana gifulo ke sambanu yema matonti matano kipikinka kadiaka nsakazinka kazikeri tamona association sportive Vita Club yani besibula diaka ye AC Rangers kirika Vita unungini mukonguri mosi munkatu buna otu nengomokene diaka kumundamde mama terla derby di Lubumbashi kirika tamona de di salameni molumingu lumakumode 3 ngondo Octobre yo tunena kipikinteti kiburinde Mazembe baburidi ye Simba Kamikaze makongo matatu munkatu yekipikizori baburidi Blessing Fese ye Bazano kerika makongo matatu diaka munkatu bonsukwani nsaka zina zinteti buno kuntsukande kipiki Lupopo besibula US Panda makongo matatu makongo modi. Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo